osomfuni te kote go me hia ba bia obi ai omode na frɛ obi na onfrɛ obi ne nhia ne ni nkomo yɛhye hu kran ababa ye boye abeguro ho oye odi ho na ohia nkran hia bere biara nti ne de me ma akwaba ade badwumede we so me no hia se ka kire wo se abraba wo boye se na wo in charge of your life and for ababa nkɔhye obi nsam mu ebi awadim na ode wo nsa kɔhye obi ase na obo to yese wo nsa hye obi anu mu a ntimi bona pempem ntim fa wo nsa nkɔhye obi anu kura wo nsa na fa bubura ade edi kan a obetimi ayo na wo do abrabo ahye wo ankasa na wabuo no ye fe no stop dwelling on negative thoughts. Stop dwelling on negative thoughts. Waho and a pebia sorry a dream bi ba wadwin mu ye fe e bi negative e bi positive we me tano we me chino we enko yie we aye say ye bro amen e den na wo han asore mpaso no e negative and e beka wa hye. The first step to be in charge of your life is to be aware of the contents of your thoughts. And na pa sorry I say o sawa dwin bi adwin be na me dwin me so na pa me ya de bi me so me gina empo ahwehwe ni maka che say minute ko Ghana mema nyina ne wiase na me na ho ofe pa ye no dwa me gitu se ho ofe maka say me o mama me dimu mo nyansa me ne o ma anyansafo ye me ne o ma amama ye na me ne o ma etefata na ma hye me hu kura say me great me wonderful me fearful me awesome me ka say we kire me ho a me ka ne o ma enye ne hye enti enioma e wo wadwe po so no your mind is like a soil adwen we kura won it say anwe wo ye de agu fom de abedua no so bia na be fifi simple. If you plant negative thoughts you will yield negative results. Na you can negative thoughts e bi ni say medical catch say be a self doubt abegronsem me dey we dey man ko school we dey me dey man on te e bi afro se ko kasa badwam me dey me nsu akasa na no okasa no no sua ne he won sua sua unima nyabe nyasuahunu. So stop the self-doubt. Number 2, me koye ekochia ekosa ebesere me enya hwe wanya uhunu sem fom so ene esua de afom so ba ene di sua de ntikoye na fom mpo na fom obesua de foforo aye foforo ebi won so me ma me no ma anya bi we mabusuafo ntimi anya na op excuse ntimi so ntimi nya oboa ya anya ne agya kira ma osebeye ebu na no obi koye bi otehweye na me nkoye na me so mentenhwe ensere me enye obi no we different and the sa nyoma we and I say we fi wadwin mu. The choice is yours to make a decision today to speak positively about your life and about your life affairs. Wahu there na person uduan wadwin process. What do you want to plant in your mind today? And now sorry a dear na cause wadwin what is rolling over on your mind's camera wadwin akura there na woso wo fa no abrabo wadie ni usika sam no adwuma no adesua e dear na woso teacher bi aka say wabon teacher no nadwen no ba wadwen wo say okunu bi atwa no say wo ye obafo nadwen no ana wo ba bi aka say be ma wo de utimodin nadwen no wanka say wadwen te say adwen be na wadwen fa ho adwen a wadwen fa ho no ehia se ne obi dwen fa ho ko wadwen wo utimo no e ne Kenya wo ana emo abeguru ensem. You see, thoughts of strong desire to become different will always create difference in your life. So what you say person da mo nsonko a me dem person me different me dem me namfo nyina me demu fua sa na mo ka no mba kwan bia so obepe akade na wa demu fua but ebi wa ba bi ote na no ope e fe ne comfort zone sia na ye no sia na ye ko no ya kanfo de sia na ye enkanfo le ne ke no wo yale nya gbegboto amanya se wo nya gbegboto wo ye dipa wo ye wo ni a wo ye papa ye bo se be papa. So fill your mind with positive thoughts. What dream be about dream be about? If you think you can't, untimi. If you think you can, nobody me. A dream be about dream. Officer honyafa we nipa nim. Kasa honfa a sha unkuran. If you plant uplifting and inspiring thoughts, since someone ka go adwene so no, eye nkenya nsam a epeja wo a, wababo pepeja. Nti na de koi. Catch that one say to manage my life successfully, I need to push away negative thoughts. Come on, me say my bravo be ko yie diam no. Say me yi ensem a medwene ho a emma me empeja me na mo mama beguro. Wa hono. Say ba no wade mu sika sem a say ana mama na mo ye no da bi. O mama ye ne sa ne kwan so no no. Ba wo so wa kwan ne den. Enempo de adom. Ye woni ma bebira betimi asua efri mpani ho. Enkrata mu papa ho na bone wo sem na yi papa. Nempo ni aye yo ya anye yie no. Ye foforo ma ne nye yie. Ababa ye boyi
adisuade ene suahunu obi ye na anye yi a adisuahunu de ma se me so meye e ma na tra ne de no so dare to make a difference so odwa adwen fia esi kwan se onko anim e ma wo kafa ko na waje to me say an me kan when you think your thoughts become a belief system before say enye na waje say enye enye nso enti adwene a wodwen no e na empo e ka wo hye na adwene a wodwen ne ka watenka your emotions e wi say we emotions ade e pagya wo na sane wo adwene bi abadwene no e kenya watenka se metime akwase wo ho owo na wadwene so betime akuma wo no e hyewa onsem den e ma otimi kunu na wo owo na kase mi suro owo no a wonam na bed na odi mi keko so your thoughts will either let you fight or make you run away. Think thoughts that will let you stand firm and fight life. The battle of life is won in your mind before it is won on the battlefield. Wadwene eye bia ntokwasie anapana we pekwan wuramu na we ebia mekopema ewuramu menkopema ewuramu kobokro no ewuramu menkobo ensemu ekoba ewura adwemu se wo na wugia se adwene ye media madwene media we me ma kwa ma ntam adwene so we so de ma kwan ma watra madwene so. The times we are in are changing fast. Abrabo ayebu no enyoma esesa abrebiara ade chi bia ne sakremu ba na wo de adwene de wo 20 years ago 10 years ago na adwene de a wakafa ako se adwene so sesa. Your mindset must change. Once you wo no ya kire so ade we wo de kofa koyo enti ye kire opesemu nkomunya emekata. So most of us are in a survival mood. Media was so school culture no akata prata so mo bi nkope me na ase pesemu nkomunya esuba na de wo ti wo de survival menya ka bi na menya oba bi na me sidan bi no eno sa adwene ye twam ye say ye think global say make Kenya me nyansa na ma brabo susu so aso amane amane so global ani adwene sa survival mindset na menya dokro bi di menya ka bi tremu menya oba bi ware no amawie eno ye ja sa adwene no it is sa adwene no firi adwene hu ne say do global se wo ye nioma ebeka amanfo krobe so o membi so na wo so wodi atiate se ya woti obi te set aga wusa waneje ana ope football ope Messi nyesa me football minimum but na minimum ya Messi Ronaldo na wani age oni party se wa e ya disua hunu e na practice e na de ya ni din no wo so se wotimi ye bibi na wodi ekwa amane amana so wote Ghana enso mponka a wote nsa won kra ya nte wonka enye we nyame woni ma de nyinara e wade so nyina tumi ma brabo and travel beyond the borders of your country and your home ebusuan a woti mu bro na woti so empo ma wo mu no yate udi enye kwanbone so me yante udi nkwanpa so se assembly abeka ade bi abeyo ana muntu be betu na se ede mfaso de bra nkwankwa you must add value to your life and to add value to others. Put your focus on things that work for you and others. We say put your focus on things that work for you and others. Ma wadwene endore enioma eboawo na eboa nkrofo. En na beka se wadi ye de nye sika wo botom na dan wasie. Ye de ne se wa brabo nsunsanso e kenyi obi e mo bitimi jam se aja na ita ko de mete nka ma me. O kan ye aboa me. Let your mindset be a mindset that has global whatever. Oh, say my brother me boy say it say e wo wiase ba bia aha na me no be sie na edin yam je so e ya ni tekotego me da se